Hoorie boet, jy kan van die cavemen sê wat jy wil, hulle het awesome stairs gebou. Duidelik. Blykbaar gaan ons op 'n punt kom waar die dalk 'n bietjie gaan laag wees, koppe stamp. Dan zei ik in mijn voet is al ongeveer en dan weet ik niet wie dat was. Hello, how are you? I'm very well now that you are here. Really good. So you may take some pictures on the bridge and join the rest of the group. Mr. Sid, I'll tell you how to